na ritwa riu ri kuringana aria mamwiri mauga riu mire Ikamba ni kwari andu o Ikamba magicoka magithamira ku kuyu-ini ni arakanite tawa no akania ndo akambatia ndambi na kaiga igoti-ri nyanake mare humbite mwe you see nyanake ametagwo riri there are some sports nigwira gwe sports utangeingĩrio tarĩ na kanyamu yes we sports cibataraga facilitation ya kĩmbia to engage in yes we sports are quite expensive yes like you know we have given you the example of polo yes polo kĩndũ kĩa mbere ũrabatara nĩ kĩ barathi Neka mufira kyo gathako ni itonga cie barathi iguru yes bread and rafatara barathi and a thoroughbred horse is around from 1 million all the way to 10 million not 10 million near his horse the West Sports takora was isia Sisi ichoka. This sports the pool. It's like golf. Imwene kiondo. Yes. Activity mwene cia da kiondo. How do get the skydiving to no really area. To skydiving no mwaka wabe obukio na ndege. Ucoke uruge unyiteirwo ni muthu. Ya thogu me wako Diani. Akaundu kau ne ndigathie ria ndacokaneria mang'otore we. Mukaruruke kuma ndege-ini. Yuthia futi kindu 15,000. Ukarekerio free fall. Haria Diani mukagwa na mwafuri wapa. Au mundu wako hahuka ca. Ya sasa ati kwena mundu wako hahuka. No ko ni hahukaga uthi wika nuthu. Ekange twekera iguru guti hende ngimenya no ndu ucio tondu we riu ni ria mbere batia ya ni ukiohithanitio na mutaaramu riu ko kwa muthendo ri kwinyana kiiro kite meka nyemu ino yetagwo ri ni the challenge the 4x4 challenge yes ino ya mitoka gwitonga anyota manyita mikuiku yao this gentleman who more Gen Z Khalif Cairo yes ukona mena na riu Porsche Cayenne yes na G-Wagon yes na Ford Raptor kwireja na kwi Raptor ireja na Raptor ri ne ire kagurani ireja nayo ri ikuo nyingi no Raptor ri reja ikuo na ma DCC harari ni arireja no Raptor na pa contractor Lewanitala maka uatiriri you guys I'm telling you my 100 series can chapa any matope Ford Ranger what's Ranger man what are you even saying Vigo is nothing compared to my Cayenne bana what are you saying bana marayo guo ina muthako cio ri mathia kundu kwina the worst terrain off-road kabisa off-road kundu gutari nginya fara ni mitaro na ndoro na ki makera na mathie challenge na guku magandi yes kundu gutari fara makia na atiriri ngari ere gukinya haria na ntukumitarira ndagika is the winner na maigagerera pia serious money ona kabogo ni athiaga Hindwe kikari kihoke Iveco kikandu akiririkana I know it kiana dahi kiana kiria gitanguri iria kirutete ria campaign yes makari meho we matamenyaga ndoro ni mathi hau makaiganira million ta 10 makagwa the car that beats the others yes kundu ngeria kugeria maundu ta mau na wici yaku wici box Haria Fielder weka kwa highway ya fofo Fanigard isio premium ona Fortuna hapana Ion Force is yes uko nenda na gari zaitwa off-road terrain guthia jeep cieta o Wrangler ere anyota inya mwehana iteraru materi uguo it's a money affair hata TX utakuwa umejiforce hiyo TX pia ni kuforce unless umeimodify you the people who buy a TX that's why kai kindu gito after market kaguthuma chrome suspension maki that's a faidari yes TX ya kawaida nao utakuwa
kuforce. Hiyo ni kuforce sana. Hyundai Kwa udogo dhina CX-5 tone ya dithuru. Wewe. Hiyo utaiwacha huko. Hiji ni otigo mahiga-inĩ ma. Ota kuforce andu kwamba gucokanirira makuhoe. Makuhoe. And they document them. You see that these challenges Khalif Cairo and what have you. Rĩu nĩ maragĩthiĩte area ya kwa Msendo. Tondũ he handũ he gĩtuamba. A swampy area. Marauga tũgũtuĩkanĩria. Tũgũtuĩkanĩria haha. Yes. Siingie kwa matope. Yes. Sijuane. Moka nginya na nyamũ ĩtagwo kamera ĩno ĩgeraga rĩera ĩtagwo atĩa? Drone. Yes. Capture. Kahura ndoro. Ihĩtia gĩcagi ihũrĩte hau. Na to ihe gĩcagi kĩgima. Ayayaya. Wandonga ugaga wĩ ngari. Stout yaku rĩ. Hau. Ngĩtiga cuma ciothe cia rungu hau. Rĩu mũraĩ na ĩno ĩtagwo Wrangler Jeep. Yes. Arauga atĩrĩ, ona ndamonetie yake no ĩtuĩkanĩrie nginya kahũa-inĩ. Hau ti ũndũ mareka. Hau ti ũndũ. Nĩ mũcetho. Yes. Wacha, it can't. That one cannot, I will see. You're saying it can pan down the pages of Kahua. Kahua, the terraces. Okay, this one can pan down. What are you saying? You want me to do it? This one I can pack it kule kwa dhara and then I remove it. Ramura, do it. Kwani ni kesho. Hiyo ni chocha na wewe. You can my guy anguka nayo. You're saying anguka nayo? You're saying I anguka nayo? Let me show you. You guys are calculating how much? You guys are calculating how much? I go, no, me I'm calculating 20K. But you give me I'm calculating 50. If it chapas all the way, this coffee farm, chapas and then comes back, me I'm giving you 50K. Malai besa iraki nyamana make. Ma 50. For 50,000. Yes. Maneji pora uatrere. Kwani ni kesho? Gari rũciũ. Kwani ni kesho? Muona gari ũguo mũgacikuua no hũthũ. Acha niwaonyesha ndio mjue hii inakuraga matope. Muthanye murethie na migutha defrock. Defrock wikiragwo. Ya for the off-road terrain. Raguthe batana feji. Cia kahũa. Hĩndĩ ĩyo aratuĩkanĩria kahũa-inĩ. Kahũa-inĩ. Feji nyagĩcie mago ũguo. Yakinya kinya harĩa mũciĩ-inĩ. Akinya hau arabara rũgama sunroof-inĩ arameka ũũ. Yes sir. Yes sir. Akiarũrũka hau. Arathiĩ anengetwo 450. Akineo 450 icio mũthendo na ithanwa. Wekelea hapa. Chaitani hii. Hivyo umepewa chaitani hii. Ni uwekelea hapa. Ama tumalizane. Ama mimi na gari yako wewe na kishwa yako muwe vipande gapi? Bili. Hii kahawa kijana yangu si ya nyukua. Do era umira na ithanwa. Rwe gai de gothi ihenya. Araharũrũkanagia nayo na veji. Athuri aitu nao rĩ maharũrũkanĩtie nake nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo backup. Ndometie. Kũu nĩ kũgangwo. Mũthendo ndũgetĩkire kũu nĩ ta gũteremerwo. Materemete mboco ciothe kũu kahũa-inĩ. Nimesema hivi ndio kijana yangu hiyo umepeo mwekele wapi? Hapa. Itodocho mege rakashi yodo abisha. Poa pepte. Na mutoki huku. Semuka huku kwetu Kiada. Umezungukwa. Hii magari yenu mtajua kule sisi tutadio na nyinyi. Huku mmeona nigetumero. Ama ni kwa serikali. Yani unakuja kijana ndoo.
unasugurucha gari yako sababu ni kubwa kwa chapa. Wewe unajua kahoa ni nini? Oga mzai manze, wacha man, usikasirike mzai. It's just a sport man. Wacha kisungu. Nitakuonga choka moja uongee Kifaraja. Waki nyaro dhuri maera mudhe ndo athiri. Ndo na samaranja hogo wago wai. Aba oiga ithanu wai. Niye gwenda yambe hure ngari yo ithanwa tucirage yere gukugandia guoko amba uri ni ugandaga kwaheha ndigeze twarie sasa kijana kujeni wapi mkubwa yenu undiwe karibu Kairo sasa mzee ndo pana ongea huku tunasemanga mtu hapana jinyoa wapi kwa igoti sasa mnanjua mmeharibu kahoa ya mzee do na hii magari yenu na mnalia pepe huku na mnamupigia makopi ya kiharimbu na kwa sababu ya hiyo lazima mlipe hii mzee ana keri mzee manze be sorry manze it was not chapa nasema mazi ni wana yeye kwewe ai jaribu dige hotel ni ukuhota dige hotel ukuhota tu no I can't dige hotel what we do mzae I think mzendo here we say pole kwanza pole hapana pole ilimalizia kuna mtu anaitwa nani yule ilimalizia kikombe yake mchungu sasa nimuelete pole na muitindike hapana pole ya maneno tupu hapa anake mara wasi manze it's not sawa you guys what this guy has done we need to check out this mzai because I understand kahawa here is quite expensive they call it the gold manze so we need to sort mzai here and then we'll be on our way sasa so guys what do you suggest we sort him with mara wasi you see this mzai this man looks like he kunywas abethero muzi tali mutumure out of the money we had bekeleade let's give him 200k yes amara shoka hari adhuri we have amuade because of the damage and we can give them zai 200k ona muario horo you don't expect horo kinya ate 200 oh yeah and then you give him that msinga hiyo msinga jaba ndo anahuka ni gwathererũka nitakwagira ndumane yomborithio ni utheri anahuka kurorete ke rukia uka baba ito this musa is here don't ask mamba iro bali igire rokia meri marage cinyito uria cirambete tu maranengera mutheu ndo ni areka oti yake akudrai keme hukwena na theini aracigania 50 na 50 ke uyu ungi yes athuri maramwira atiri ndo ton wai pangu atokiuma horo-ini uyu ri ndo ara ithano ria rauga atiri mundu wake gwatere mwanumirire Leo indo cio mondo ile material kianda giki ile mugunda yaku ciguo ria mere magereku ndo ndauga atiriri ile no ina tuta kianda mere matereme uri muri hanie he gwaku kwagerwo ebe njisia kunanga nange oroci wakinya gwa ciburi uraganjira na ndoere yumia ndo arauga athiri ni akumathenjera ngoi mainya na maumagario na musema na nyanja ici orocio manine twathuria marakinyira bari marakinyira mbeca cia legal charges na matire na law firm
monie mũgũnda waku matereme kuo nawe ũrĩ ho yes mũndũ itinda ciake cia ĩthakenda na hote